Shubor nagaslem jong unongsan Hima. UMDC karam brai ngam uba Bajop pingrum. Ulakam bakaseng NPP kadon yakathong bakan senshan marway haus nem arhajar arpolai. Yakani uba Bajop ulakren ha kajelang kaseng NPP ha kalai pau tarik benai nai lur arhajar arpawar hamau en. Uba Bajop pingrup ulapan pauru dakabaong bakim Kwah Shuh ka Sorkar ya Khleh Khawlang Namar ka Khaw at Teng. Kadon yakathong bakan yo senshan marway haus nem arhajar arpolai. Ngim Kwah Shuh ka Sorkar ya Khleh Khawlang Namar ka Khaw at Teng. Kata kadai ke ba ni ke NPP ni try sitom bangin la pan cross ya kalai posi kedang ba ngin la Shuh kum balawara ke development UMLA budan kurang jongpi nadu bayo ya kajela katno bi jenjar mo pi kinong mawet re bisok ngasong bi damba biyo UMLA ubangde re ubashishong re ude uksong be ubala be skim namata ka konferensi jompi kibon ki skim ki ba sayoi hakide kniat banai masa anam Shuh nakalian jo ka Sorkar hakamau Shuh konferensi yo bor ki setting MDC na kiwai ki political party kilanang join sa ka party NPP bapit sayoi ha banai December January kindan bon wat ki amali ki bandrong sa ka party NPP Pada kerban je pi, kipan ba dong shong, jom kerja katai mawet bahag kemau sudut konstituensi. Bapin ailah sesien, jadi bana jigor berthang, bolang UMLA budan kurang jom pi, panlong biang kum UMLA, hau ne usnam arajar pulai, hak assembly election. Since 2014, our country has been plagued by divisive forces. TMC is in Meghalaya with the mission to empower the people, uphold the ethnic cultures and traditions, celebrate the sacred land. To oust the proxy BJP government from Meghalaya, be the change, support TMC by calling on 96877 96877.